Dinaga tsa Afrika di kopane go rerisanela ditsela tsa go oketsa motlakase le kgwebisano mo kontinenteng. Kwa setlhoeng sa Ditherisano e ne e le tiriso ya mekgwa e phepa ya go fetlha motlakase go na le malatlha. Mantashe o ikuetse go dinaga tsa Afrika go khutlisa go ikaega ka dinaga tse di tlhabologileng mo kgwebong ya tsona mo lephateng la motlakase. One of the things that we must actually keep our eye on is the state of intra-Africa trade. Why is it attractive for a country in the continent to import fossil fuel from everywhere else except from the continent? Maemo a bokoa a boitekanelo a bakwang ke kgotlhelego e bakiwang ke malatlha le yona e ne ya tlhagelela ka magetla. Mantashe a re Afrika Borwa ga e ne e patelediwa go itlama go fetola mokgwa wa yona wa go fetla motlakase ka malatlha go dirisa mekgwa e phepa. Ensure that there is security of energy supply. That's what we're saying. And therefore it means we're not going to switch fossil fuels off and move to cleaner energy as an event. Mo dibekeng tse di mmalwa tsa go feta maAforika Borwa a ntse a utlweletswe ke manokonoko a go kgaolwa ga motlakase kgafetsa. Boikuelo jwa gore mokhuduthamaga wa Eskom Ditherisano a role marapo bontsi buile magoletsa. You look into the cost of load shedding. Almost half of it happened in the last financial year under the current CEO. To me, that communicates a strong message to the CEO himself to appreciate that the cost of load shedding to the economy is unbearable, rather than me calling for him to be fired. Lephata la tsa motlakase la re maiteko a go bona ditlabakelo tsa go thusa setheo sa bosetšhaba sa motlakase a tsweletse.